يروم دايو نمني فيا قبو أيانا قبا فيا أياني فيا جالين جرو أما سمو إرتي دبله أيانا نوجئ قالت صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يوتيوب تكاتاتايوش بمولو ممكن أدرساتشو مالت فلقالو لعندي شي 447 إذا الفطر ممكن بسلام أدرساتشو مالت ودالو እና ሌሎች እምነት ተከታታዮችም ሰላም በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስላችሁ እያልኩኝ እንዴናችሁ እንኳን አደረሳችሁ በድጋሜ ሙባረክ لبيت فامو عربي عيد مبارك عليكم إن شاء الله كل سنة أنتم طيبين كل سنة أنتم بخير ينادى عليكم صحة والسلامة بقى عيد الفطر كما تقف بافريكا فرتمي تربا نغاني سينجا ايجچون بربادا ሁንዱማ keessanii fo ayyaana gaarii haa ta'u akkasuma obboloota koo imantee kan biraa hordoftanii nagaan koo bakka jirtanitti sinaagaa hordoftoota YouTube kan taatan hunda keessanii naaf galatoomaas ni jechuun barbaada na daddabeestanii waan hunduma saayyuu nafaan taatanii nafaan daddaniif galanni koo guddaadha naaf jiraadha jechuun barbaada kan biraa ayyaana yeroo jedhanii ayyaana jechuun yeroo hundaayyuu namni fayyaa qabu ayyaana qaba fayyaan ayyaana caale ayyaanni fayyaa caale jiru ammas immoo irratti dabala nagaa taanii fayyaa keenya mataa nagaa miila nagaa ayyaana nu ga'e galatasa jechuun gaariidha በርግጥ ከቤተሰብ ከልጆች ልጅ ያላችሁ ከልጅ በቃ ከቤተሰብ ተለይቶ ኢድ መክበር ይከብዳል ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ህይወት እንደዛ ነች ያኔ እንደፈለገን አትሆንም ያኔ አትሆንልንም ያኔ እንደፈለገን ግን አልহামዱሊላህ ጤና እስካለን ድረስ ከቤተሰቦቻችን ጋር ተገናኝተን ኢድ አንድ ቀን ማክበራችን አይቀርም በተስፋ እንጠብቃለን ስለዚህ በርቱ ላለው አሁን ሰዓት ያኔ ማዳም ቤት ሆነን የምንሰራ ሰዎች ስራ ላይ ነን ይቃይ ያጣበን አንዱ ቤት ልብስ እየተኮሰ አንዱ ይቃይ ያጣበ አንዱ ቤት ያኔ ስራው ተቆጥሮ አልቀም ብቻ በጤናችን ሙሉ ጤናችን ያኔ ኢድ መድረሱ አንድ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው እንጂ በርግጥ ይደብራል ካለ ቤተሰብ ካለ ጓደኛ ከምናምን አልহামዱሊላህ እዚህ ግን አለን አብረን አለን የምንሰራ ሰዎች አሉ አንዳንድ ደግሞ ለብቻው የሚያሳልፍ አለ እና አላህ ብርታቱን ይስጣውላለው እናንተም በርቱ የዩቲዩብ ጓደኞቼ ሁላችሁም ከልብ ወዳችኋለሁ ኑሩልኝ የአመት ሰው ይበለን ሳድፉን ይሌኑ ሃጋው አያና ጋሪስ ንፍሃታ ወደቹን በርባዳ إن شاء الله عيدكم سعيد اللي بعيدين عن أهلكم إن شاء الله بترجعون عند أهلكم وبتعيدوا مع بعض بتمنى لكم ولا من كل قلبي وشكرا لكم عن جد أو thank you so much ከልብ አመሰግናለሁ ስለምታበረታቱን ስለ ሁሉም ነገር ናፍቀለ ሰማ ጉያ ጋር ስኒፈተው አያና ጋሪ ባይ ባይ